Hari inkuru mu gihugu cya Uganda ikomeje kugenda ikwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga y'umugabo bita Christopher Okera Onyu wishe abana bane, batatu b'abahungu n'umwe w'umukobwa abasanze mu ishuri yaho babaga barererwa cyangwa biga. Ni inkuru ibabaje muri Uganda. Christopher Okera nyuma yagejejwe imbere y'urukiko imakiniye akekwaho kwica abana bane bato mu kigo cyita ku bana Igaba. Turabagezaho n'amashusho agaragaza uburyo ibintu byari bimeze cyangwa yo mbere yo kujya mu rukiko uko byabaga bimeze. Ayo ni amashusho abigaragaza, ariko dukomeza tunababwira ko uyu mugabo yafashwe mu cyumweru gishize nyuma yo gukomeretsa abana mu kigo cyita ku bana. Abaturage batandukanye babaye shoke n'iki gikorwa cy'agahinda kenshi cyakozwe n'uyu mugabo. Raporo y'ubuvuzi yerekana ko afite ubwenge buzima. Baravuga uyu Okera, raporo y'ubuvuzi ko mbere yo kumujyana imbere y'urukiko cyangwa kumufunga babanje kumunyuza kwa muganga basanga, cyangwa raporo igaragaza ko afite ubwenge buzima cyangwa ubuzima buzira umuze. Nubwo avuga ko afite uburwayi bwo mu mutwe, urukiko rwanarebye ibindi bikoresho bye birimo pasiporo ebyiri z'Abanyamerika. Urumva uyu mugabo afite pasiporo ebyiri z'Abanyamerika, telefone ebyiri, mudasobwa ebyiri, uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga muri Amerika. Raporo y'ubuvuzi ni icyemezo cy'imyitwarire myiza. Ni ukuvuga ngo uyu mugabo yari afite ibyemezo by'ubuvuzi yuko afite ubwenge buzima, akagira n'icyangombwa cy'imyitwarire myiza. Ibi byabaye nyuma y'iyicwa ry'abana bato bikomeje gutera impungenge ku mutekano w'abana mu kigo cyita ku bana hariya Imakinde. Kurikirana inkuru irambuye hano. Ndasubiramo, ibi byabaye nyuma y'iyicwa ry'abana bato bikomeje gutera impungenge n'umutekano w'abana mu kigo cyita ku bana. Kurikirana aya makuru twemeze tubagezaho kugira ngo mumenye uko bizarangira cyangwa uyu mugabo uko bizarangira. Yari Murindi Official TV1. Tubibutse ko tubafite amabati meza ku biciro byiza. Mukomeze mukurikirana aka video. Ciao ciao.